ya bobedi ke ne ke gore re tsena go karolwana ya rena ya molao o reng ke go boditse ka re tla be re tshwere bo ramolao Serobiane Moretia re lebeletse molli o e leng gore o išitse sefatanaga sa gago go lokišwa ga se iša go lokišwa o se išitše se sepela mola a re ke ya go lekola gore ka bela gore se tla kae go tša se sena dilwana-lwana ka gare diphatsi tše dingwe a digo ga botsiša ba mmotsa gore ei re utsweditšwe monna gešo nna e ka bela gore gona fao molao o reng ga se ena noši le wena kone ba o fetile ka gare ga maemo a bjalo ke ka fa e leng gore re tlo ne go fa sebaka sa gore le wena o botsiše ramolao gore le nna tšaka ke tše ramolao e ka bela gore ge di le ka sebopego se ke di rarolola bjang e re nape re mo amogele go e ba le ne ya Thobela FM ramolao re a lotšha Thobela a go dumediše mango ko dumešile ba theletše ke malumeši ya o Thobela re ne re le amogela hle ramolao re a tseba gore nako le nako ge motho a iša sefatanaga a go na dilo tše di tlileng gore anke re di lekola ke no se iša ka baka la gore ke tseba gore se ntshwenya kang ka tlhalosa gore aowa se ntshwenya mo le mo le mo le mo ka tlogela ba re tla o se lebelele neng ke eng dilo tše e leng gore re tshwanetse go di šala morago ge re iša difatanaga gona mola go ya go lokišwa magareng ka tše dingwe ge motho a iša sefatanaga mola go workshop gore ba mo lokišitše sona o tshwantse a lebelela gore sa mathomo gore na workshop wa iša go sefatanaga se sa go e registerile na o registera e ka bele gore registerile ka fase ga tse re tsebi tša RMI e le go retail and industry motor then gape e ka be registerile ka gare a miosa e no ba gore ke motor industry ombudsman of South Africa so o tsantse a ele tlhoko gore na e registerile ka fase ga di-organization tše pedi tše re lebetse gore ka morago ka direga se sengwe a tle a kgone go lela go bona gape o tsantse a fiwe se re se bitsang estimate value ya gore na ga a tlo lokišetšwa e ka be e le gore o tlo tšhatša bokae e no ba estimate gape o tsantse a fiwe le rights and contract o tsantse o ngwadiwe fase gore ke eng seo re kwanang ka tsona gape o tsa mogara a se ba sengwala seo sa bona ba se kwanalang ka tsona o tsantse o šupetse gore go ne guarantee goba warranty se sengwe gape o tsantse a ele tlhoko gore workshop a itlišang sefatana sa go a role maikarabelo gore a inspecta a lebele gore na e safe wa ka yena na gape o tsantse a no fele a no tšea difoto gona mo gore ka morago go tlhabile se sengwe di se ka tlaya ba gore mohlomong o dirisele gona moo magareng a tše dingwe ke tsona tšeo santse go motho a di ele tlhoko ge le go iša sefatana sa go shopong gore se se lokišiwe ramolao re leboga ka mokgoleng gore ka nete le tlhalositše ka gona ka baka la gore workshop eo e ngwadišitšwang ke re lebelela gore ka bele gore ke disefatanaga sa ka se tlo bolokega go fitlha kaya gang ke re ditlhokomelelo tša mofutong bjale a re lebelele mo e leng gore go diregile dilo tše e leng gore ke tša tlhago mohlomong goa ke mollo o e leng gore o ne o tsoga ba tsebe gore o thomile kae goa ba le dipula tše e leng gore ke tše šoro di thuba mafasterebelo le bjalo nna e ka bele gore ge go utsweditšwe le gona maikarabelo ke a mang godimo ga sefatanaga sa ka se ke se tlogetšeng workshopong ye ge e le gore motho a di thome ka ya gore ga o ka direga dilo tša tlhago o swane dipula madimo jale le bjalo gore sa mathomo o tsantse go tlo go netefatše gore ena mongwe wa workshop mo e le gore motho o išitše sefatana sa gore se lokišiwe o tšere maikarabelo goba o tšere magato a maleba gore a netefatše gore lefelo le le bolokegile na ke mo re tlo go lebelela rena se se diregilego seo se ka wala ka fase ga maikarabelo a goba le ge e le gore ba tšere magato ao seo se tlo no hlolega ke sa mathomo se tlo go se lebelela pele re ka tla re o na le phofu goba ga ane phofu tsene se sa mokgwa gore babereki mohlomong ba utse diphatsi tse dintša tša koloi ya motho a išitšeng gona mo o tlo reša maikarabelo e begele gore go ntse ngwe re bitša vicarious liability gore mošomo o mongwe le o mongwe gore mošomo o rweša maikarabelo ge e le gore o mongwe wa bašomedi ba gagwe a ka senya goba a utswa mola le gore ga a ba dira tseo o ba le mošomong ke mo le gore yena motho wa senyeditšego a ka fetša e le gore a ka bula molato kgatlhanong le bona gape a ka ba siwa mo e le gore o santse a tla lefelwe goba mohlomong ba re piletse diphatsi tseo dileng gona ga e le gore mohlomong ona workshop re bolang ka yena goba lefelo le la go lokiša dikoloi le na le mokgwa wa di-insurance ke mo le gore santse a netefatše gore ba mokhabara yo tegele gore o senyegetše e le gore sefatanaga sa gagwe se gona lefelong le la go lokiša leo re tšwele pele mo e leng gore re boledišana le boramolao ke Serobiane Moretia re lebeletse taba yang botho e leng gore ka ne tuišitše sefatanaga sa gage go lokišwa ga se late ya go lekola gore sa felana a kgwetša le gore tša dikarolo tša sefatanaga seo a digo ga a botšiša ba mmotsa gore ae re utsweditšwe a re tsebore gore go diragalang ramolao re napa re tšwela pele ka baka la gore be re nyaka go kwa gore na molao o reng go nna bjale ka mongwe wa sefatanaga le go mongwe wa workshop mo e leng gore ke išitše sefatanaga e le ge re feleletša mohlomong ge le fetša ka ona eo re tla nepa re tšea ba babedi ba bararo re kwa gore ka bela gore bona dihlotlo tša go swana le tše ba kopana le tsona ka tsela efe sefatana sa gago workshop gore ba se lokiše o di lebetse ka fase ga Consumer Protection Act
o ne le maloko a gore a fiwe tebisi ya maleba se sa mathomo sa bobedi gape o santse a netefatse monga lefelo leo o tshwanetse a netefatse gore o fa batho ba e le gore ba tlisa difatana tsa ga bona lefelo le la gago guarantee ya gore lefelo la gago ke lefelo le le gore le safe le gore dikoloi tsa bona ga difatana tsa bona ga jile lefelo le la gago leo di tla šala e le gore di bolokegile ntle le le gore o ka tlhaga se le gore se tlabe le gore snape le gore le ga ba tsere magato a maleba le tsono be le gore se tlhagile gore be tsone motho mo ka tla madi a go ba magolo go ba motho mo wa riela gore go nne dipula tse di showroom le gore le ga ba ka ba tsere magato a maleba a le gore motho mo ka molaong wa gato tsara tse o di tono tlhaga go dirile section 54 ino bontsha gore motho o le gore o isa sefatana sa ga lefelong la gore se se lokisiwe o na le guarantee ya gore o santse a fiwe quality service o santse o santse a service ya go e bontsha gore service ya maleba gape re tlo lebelele section 56 ino bontsha gore o santse a go be le warranty ya go no tlhipotsa gore ge e le gore motlho mo diphatsi ba sa tsentse diphatsi gore ba tsentse diphatsi mo kolong ya gagwe o santse a fiwe warranty ya gore phatsi tseo wa ka mokgwa ba le tsebang ka gona go ba ka tumelano ya bona di tlo tšea nako e kae ga o ka pala gore motlho mo nako e se ka fitlha o santse a di buše le gore a tla fiwe tse dingwe gore motlho mo mamotšhentšhitše tse dingwe